Uyu munsi tukumaza amatsiko yose wari ufite yo kubonesha amaso abakinnyi bose ukunda bo mu runana bose uko bakabaye. By'umwihariko muri iyi documentary twakuzaniye abakunzwe kurusha abandi harimo nka Devota, Agnes, Bushombe wamenyekanye nk'umugabo wa Kankwanzi, Petero, Pascal ndetse n'abandi wakunze ariko utarababonaho. Abatari bake mukunda gukurikirana urunana rusanzwe runyuzwa kuri radio kuva muri Gashyantare mu mwaka w'1999. Gusa abatari bakeya mufite amatsiko yo kumenya abakinnyi barukinamo kubera kumva amajwi gusa mutabona amashusho yabo. Muri iki cyegeranyo twabateguriye amateka yabo yihariye n'ubuzima bwabo busanzwe bwa buri munsi. Nguhaye ikaze hano kuri Umva X. Ndagusaba gukanda subscribe. Nge wumva ndi Mr Alex. Ku rutonde twabateguriye rw'abakinnyi bakunzwe cyane mu runana, ku mwanya wa 21 turahasanga Mukobwa Jana. Mukobwa Jana ari mu bakinnyi bakunzwe cyane mu runana. Uyu Mukobwa Jana akina ari umugore wa Pascal gusa akaba adashobotse na gato kubera ko yirirwa mu kabari amafaranga akayamarirayo ntasigaze na makeya yo guhaha. Gusa birangira ahindukiye akajya kwikopesha ibyo kurya kwa Filipo, kandi uyu mugore yafashwe agurisha shisha kibondo n'ibindi biribwa ahabwa kugira ngo abana be bagire ubuzima bwiza. Mukobwa Jana kubera kurangwa n'umwanda ukabije cyane no kutita ku buzima bw'abana be, ibi ngibi nibyo byatumye apfusha umwana we na Pascal witwa mu Mararungu, dore ko abanyarwanda baciye umugani ngo ingesi ipfa uko nyirayo yapfuye. Uyu Mukobwa Jana ubwo yajyaga gukora akazi k'ikiyede kwa Stefano w'umufundi, bararyamanye birangira mubyariye abana b'impanga. Umugabo we Pascal arabimenya, none ubu muri ruraka mu rugo rwabo. Mukobwa Jana amazina yiwe asanzwe yitwa Kamire Brandine, dore uyu niwe Mukobwa Jana ukoresha abana be Musa na Kazehe akababuza kujya ku ishuri. Abatari bamuzi nizere ko musobanukiwe neza. Ku mwanya wa 20 turahasanga Pascal umugabo wa Mukobwa Jana. Uyu Pascal umugore we yaramunaniye kugeza ubwo yanamuciye inyuma akabyara impanga. Gusa uyu mugabo nawe kuri bajya gusangira inzoga n'uwabyaranye n'umugore we kugira ngo nawe yihimure. Aba basigaye basangira inzoga ni Pascal na Nyiramariza. Dore Pascal wumvaga n'uyu nguyu niba utari umuzi. Nizere yuko amatsiko yawe ashize. Pascal wo mu runana amazina yasanzwe yitwa Ntakirutimana Ibrahimo. Ndagira ngo nyemerere tujye ku mwanya wa 19. Ku mwanya wa 19 turahasanga Gitefano cyangwa se Stefano. Dore Stefano n'uyu mureba. Uyu Stefano kandi mureba akina mu runana, akunda gukina ari umufundi, akaba umugabo wa Nyiramariza. Gusa ariko uyu mugabo akaba akunda kujya mu bagore benshi, aho yabyaranye na Domina, Nadine, hakazaho Mukobwa Jana babyaranye impanga. Habukubaho iya Senti muzi cyane nka Stefano. Uyu mugabo afite umugore n'abana 5, aho ni mu buzima bwe buri inyuma ya kariyeri. Kandi uyu nguyu habakubaho n'umutekinisiye mu kigo cy'itangazamakuru RBA. Uyu mugabo afite imyaka 56. Mu mwaka w'1994 muri Nzeri nibwo yakoze ikizamini cyo kuba umutekinisiye wa RBA. Ibi byarangiye agitsinze, nibwo yabaye umukozi wa RBA by'umwihariko kuba umutekinisiye w'amajwi kuri radio. Gusa kumwe icyo uzaba cyo ntaho kijya, kandi voka yimbwa imanuka ihiye. Uyu mugabo akimara kuba umukozi uhoraho wa RBA yahuriranye nuko bari gushaka abakinnyi bakina mu ikinamico kubera ko hari hakenewe kongera kuzamura ikinamico nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu buzima bwaranze uyu mugabo yakuza akunda gukina ikinamico kuko naho yize mu kigo cy'abapadiri yakundaga gukina ari umukobwa cyangwa se umugore. Ibi ngibi byaterwaga ko nta bakobwa bemerewe kwinjira muri iki kigo yigagaho. Nyuma yaho kandi uyu mugabo yaje kugira amahirwe yo kwinjira mu ikinamico mu itorero ryitwa Indamutsa. Aha ni naho yaje kwitabira ibizamini byo gukina mu runana aratsinda. Nibwo yatangiye gukinamo guhera mu mwaka w'1999. Kuvoma amazi, gukubura, hanyuma suga koko. Twihuse reka tujye ku mwanya wa 17.
turahasanga uwo mwakunze muri benshi cyane, yitwa Petero. Uyu Petero akina ari umwana wa Ruremesha ndetse na Murebwayire. Abantu benshi mukaba mumuzi nk'umunyeshuri wirirwaga atereta abana b'abanyeshuri ku ishuri, dore n'uyu Petero. Petero we na Mutesi bigarurira imitima y'abantu, higanjemo cyane urubyiruko, kubera ko bakunda gukoresha imvugo yo kugurutsa ibinyoni. Petero kandi yari inshuti na Patrick bahurira mu ngeso mbi, dore ko yaje gutera inda Mutesi aramwihakana, birangira Mutesi abyariye mu buzima bubi bukomeye cyane. Nibwo byamuviriyemo gutakaza ubuzima bw'umwana, cyangwa se umwana yitaba Imana. Uyu Petero amazina yiwe asanzwe yitwa Uwimana Olivier. Uyu musore yitwa Olivier yavutse mu mwaka w'1998. Birumvikana azuza imyaka 28 muri uyu mwaka wa 2026. Petero kandi muri segonderi yize isomo rya PCB, ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima, physics, chemistry and biology. Akiri kwiga yumvisha amakuru yuko hari amarushanwa y'abakina mu runana, arayitabira. Ibi ngibi byaje kumuhira kuko yatsinze ibizamini, nibwo yatangiye kumvikana mu runana. Kuva mu mwaka w'2011 yari afite imyaka 13 gusa y'amavuko. Gusa ubu ngubu uyu musore ntacyumvikana mu runana kubera ko yagiye gukomereza amasomo ye mu gihugu cya Canada. Gusa ubu ngubu aho tugeze, ushobora kuba wumva ufite amatsiko yo kureba cyangwa se yo kumva amateka ya Chris wamamaye nka titireri w'ibitaro, Rangwida ndetse na Kankwanzi. Ndagusabye wowe uri kutwumva, komeza ukurikiranye iyi documentaire udacikwa. Nimunyemerere tujye ku mwanya wa 16 aho tuhasanga Mutesi. Mutesi yakinnye mu runana ari umwana wa Mariana. Uyu mumama yari umujyanama w'ubuzima, ariko nyuma yaje kurwara kanseri y'inkondo y'umura imuviramo kubura ubuzima. Uyu Mutesi afite abavandimwe be ari bo mukuru we Benita ndetse na musaza we Feliciani. Uyu Mutesi yabayeho yanga kwiga ndetse no kugira ingesi itari nziza yo kwirirwa mu basore abarya amafaranga. Uyu Mutesi yaje no kwishora mu ngeso itari nziza y'ubusambanyi we na Petero. Dore ngo uyu Mutesi wakinnye arwara indwara ya fistule, gusa nyuma yaje kuyikira, ariko umwana yabyaranye na Petero we yaje kwitaba Imana. Mutesi amazina yiwe asanzwe yitwa Umugwaneza Diane. Yavutse mu mwaka w'1998, gusa ariko akaba azuzuza imyaka 28 muri uyu mwaka wa 2026. Yavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Avuka ari umwana wa kabiri mu bana 3. Dore ibyo yize mu mashuri yisumbuye: imibare, icungamari n'ubumenyi bw'isi, MEG, mathematics, economics and geography. Uyu nguyu Mutesi kandi yari afite mukuru ukina mu runana yitwa Konsesa aza kuvamo. Nibwo Mutesi yamusabye ko bamushyira mu runana, nuko aza kwemererwa gukora ikizamini aratsinda. Kandi guhera icyo gihe nibwo yatangiye gukina mu runana kuva mu mwaka w'2013. Reka tujye ku mwanya wa 15. Turahasanga Benita. Uyu Benita ni mubyuka neza ni umwana wa Mariana. Yakinaga agira inama Mutesi kuko we yari umukobwa ugira amakenga, udakundira harya abahungu. Benita uyu nguyu yakoraga muri butike y'iwabo ari kumwe na Feliciani. Gusa Mutesi we ntabwo yabaga ari kumwe nabo kubera ko yabaga yajyanye n'abasore mu kuryiraha. Benita amazina yasanzwe yitwa Isimbi Irakoze Diane. Uyu yinjiye mu runana mu mwaka w'2015 kuko yahawe amakuru na Petero ko runana rukeneye abakinnyi, nuko ajya gukora ikizamini n'abandi. Ibi ngibi byaje kumuhira, atsinda ibizamini atangira gukina mu runana gutyo. Benita yiganye na Petero cyane ko bari banaturanye no mu buzima busanzwe. Uyu Benita mwakunze muri benshi yavutse tariki ya 22 Mutarama mu mwaka w'1998. Ubu akaba afite imyaka 28. Kuva mu buto bwe yasengeraga muri ADPR Nyarugenge. Gusa yari umukobwa ukunda gukora cyane kuko mu mwaka w'2019 yafunguye business yikora juice ayita Diane's Juice Box. Gusa ntibyagarukiye aha kuko nyuma yaje kuba umunyamakuru
aza no gukora ubukwe hamwe n'umukunzi we. Birumvikana ubu ngubu asigaye ari umubyeyi w'umwana umwe w'umukobwa. Nimunyemerere tujye ku mwanya wa 14 aho tuhasanga umugabo yitwa Felicien. Uyu Felicien amazina yasanzwe yitwa Izere Cedric. Uyu Cedric niwe musaza wa Benita na Mutesi. Yakunze kwigisha urubyiruko ku bijyanye n'imyororokere i Nyarurembo afatanyije na Nyiraneza ari we kwa Mugeni Aime. Uyu mugeni akunzwe mu itorero Indamutsa kuko afite impano yo gukina bitangaje arimo kurira mu ikinamico y'Indamutsa. Reka twihute tujye ku mwanya wa 13 turahasanga Nadine. Uyu Nadine yabyaranye na Stefan ari we mugabo wa Nyiramariza, aho baje kubyarana umwana w'umuhungu amwita Ndemezo. Uyu Nadine azwiho gukora mu kabari aho yatwaraga abagabo b'abandi bagore. Ikindi nyuma yaje kubyara umwana we w'umukobwa we na Patrick, aho yaje kubigira iturufu asigaye abeshya Patrick ko umwana mukumbuye kugira ngo Patrick aze kumureba Nadine abonane na Patrick. Reka tujye ku mwanya wa 12 turahasanga Patrick. Dore nguyu Patrick akina mu runana yogosha muri salo ya Agnes, aho yigeze no kwiyitirira iyi salo yuko ariye kugira ngo aterete Nyiraneza. Gusa ibi ngibi ntibyamuhiriye kuko Nyiraneza yaje kumwangira abatari bazi Patrick. Dore n'uyu nguyu mubona kuri screen zanyu. Gusa ubu ngubu aho bigeze Patrick akina yarabyaranye na Nadine, agakunda kurakazwa nuko ahahera umwana we yabyaranye na Nadine, gusa ngo bikarangira Nadine abihayeho Ndemezo. Wa mwana Nadine yabyaranye na Stefano. Gusa birumvikana Patrick ashaka ko umwana we ari we yajya uhabwa ibyo kurya gusa Ndemezo agasigara. Uyu Sibomana Emmanuel yamenyekanye nka Patrick yavutse mu mwaka w'1985. Yatangiye gukina mu runana mu mwaka w'2012 akajya bifatanya no kuba umunyamakuru kuko yize ibijyanye n'indimi. Reka tujye ku mwanya wa 11. Ahangaha turahasanga uwo mwakunze cyane yitwa Muganga Devota. Uyu Devota wakunzwe cyane amazina yasanzwe yitwa Mukeshimana Jeannette. Mukeshimana Jeannette kandi azwi no mu Ndamutsa kuri RBA. Uyu Muganga Devota akunze kugira inama abaturage b'i Nyarurembo uko bakwita ku mirire myiza no kugira isuku ndetse n'indyo yuzuye. Benita kandi akina ari umugore wa Shyaka mu runana, kandi Shyaka akaba ari musaza wa Nyesi. Uyu Nyesi ari kubica bigacika mu runana. Gusa ntujye kurenda bigusezeranyije. Ibi ngibi turabigarukaho mu kanya kari bukurikire. Dore n'aba ngaba Shyaka na Devota kuri mwe mutari mubazi. Reka tujye ku mwanya wa 10 turahasanga Anosiata. Anosiata akina ari umujyanama w'ubuzima mu runana, yita ku bagore batwite, ababyaye ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage b'i Nyarurembo. Ubundi muri rusange akina ari umugore wa Rufonse, umuyobozi w'umudugudu, bose bakaba ari abakorerabushake. Nyemerera nkumara amatsiko tujya ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Mugisha. Uyu Mugisha akina ari umukozi w'Imana kandi akaba ari n'umwarimu ukunda kwigisha abanyeshuri kujya bita ku bidukikije. Gusa igitunguranye nuko akina ari umukristo kandi mu buzima busanzwe ari umusilamu. Uyu nguyu amazina yasanzwe ni Mukeshimana Musa. Akaba akunze kumvikana mu ikinamico mu itorero ry'Indamutsa. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwo bita Honorine. Honorine amazina yasanzwe yitwa Musanabera Sifa. Gusa mu runana ni umugore wa Karemera. Dore n'uyu ku batari bamuzi. Uyu Honorine yakunze gukina atotezwa na nyirabukwe Nyirabazungu ubwo yamaraga amezi anatarasama. Gusa ubu ngubu yamaze kubyara umwana we w'ifura ndetse akaba atwite n'undi wa kabiri. Gusa Karemera ufite icyuma gisya Nyarurembo yabanyeho na Honorine, ariko babanye nyuma yuko bamaze kubyarana. Dore uyu niwe Honorine yakoraga arera abana ba Devota ndetse na Shyaka. Ndetse n'uyu muri kubona muri screen zanyu ni umugabo we Karemera. Uyu muri kubona yitwa Kantengwa, inshuti y'akadasohoka ya Honorine. Nyemerera tujye ku mwanya wa 8 turasanga Filipo na Budesiana. Filipo na Budesiana
ni umuryango w'icyitegererezo kuko bashyira hamwe bakumvikana bigatuma bagera ku iterambere ryabo rya buri munsi. Dore umugabo Filipo n'uyu ku bantu batari muzi, akaba afite busheri Nyarurembo. Amazina yasanzwe yitwa Muhire Marcel, ndetse uyu nawe ni umugore we Budensiana kandi akaba umwarimukazi Nyarurembo. Nimunyemerere tujye ku mwanya wa 7. Turasanga umugabo w'ikimenya bose mwakunze muri benshi kubera imikinire ye, imivugire ye. Yitwa Bushombe. Bushombe yiza akuze, akaba yaraje no kuba umufundi. Dore n'uyu Bushombe umugabo wa Kankwanzi, akaba papa wa Kerere cyangwa se Kerere na Obama. Uyu Bushombe mu buzima busanzwe afite imyaka 57, aho yavutse mu mwaka w'1969. Kerere ukina mu runana, azwiho cyane gukora uturimo tw'amaboko. Amazina ye bwite asanzwe yitwa Aurore, akaba umukobwa w'imyaka 24 gusa. Gusa niba ukunda gukurikirana urunana, akunda gukina ari umwana w'imyaka 12. Uyu tugezeho nawe yitwa Obama, musaza wa Kerere. Gusa we yinjiye mu runana akiri umwana muto cyane, aho yatangiye akina mu rusengero. Nibwo bamubonyemo impano idasanzwe, bamuha gukina mu runana. Uyu Obama amazina yasanzwe yitwa Gihana Brice. Kuri ubu ngubu afite imyaka 10 gusa y'amavuko. Ndagira ngo nyemerere tujye ku mwanya wa 6. Turasanga Kankwanzi, umugore wa Bushombe. Uyu Kankwanzi ni mama wa Kerere ndetse na Obama. Gusa aha uratunguwe kubera ko mu buzima busanzwe n'ubundi ni mama wa Kerere. Birumvikana ni nawe yabwiye Kerere ko hari amarushanwa yo gukina mu runana, ari nabwo nyuma Kerere yaje gutahukana intsinzi. Nibwo uyu mwana yisanze mu runana gutyo. Kandi uyubona yitwa Kankwanzi ntasanzwe koko, kuko uyu mubyeyi yakinye no mu zindi filime zikomeye cyane ndetse zanakunzwe. Gusa benshi mushobora kuba mutazi yuko yari we. Muri izo filime harimo filime yakunzwe cyane n'abatari bakeya yitwa Zirara Zishya, aho yakinye yitwa Manuma. Uranyemerera ngo usabe tujye ku mwanya wa 5. Turahasanga Cedric wo mu runana, akina ari umusore wiga, akaza guhura na Jackie bakajyana mu rugo rwe agiye kumukorera amasuku, nyuma akamushuka ko baryamana. Gusa ntago byarangiriye aho, kubera ko nyuma yamuguriye na telefone. Ubwo niba ubyumva neza, twavuga ko yari umusore ufite sugar mami. Cedric wo mu runana amazina yasanzwe yitwa Junior Muhizi Press. Afite imyaka 26 y'amavuko, kubera ko yavutse tariki 9 Mata mu mwaka w'2000. Uyu Cedric papa we na mama we baje gutandukana akiri mutoya cyane, kubera ko uyu mwana yigaga mu mashuri matoya y'incuke y'ikiburamwaka azwi nka maternelle. Gusa mama we yaje gushaka undi mugabo w'umugande. Uyu Cedric mu mashuri yisumbuye yaje kwishora mu ngeso zitari nziza z'ubushura, kubera ko yaje kwisanga nk'urumogi. Ibi byamuviriyemo kwiba ibikoresho by'abandi banyeshuri birimo nka machine. Gusa ntago byarangiriragaho, kubera ko yafatwaga agahanwa. Ariko bimwe abanyarwanda bavuga ngo akabayishwe nde nikoga, nyuma akabisubiramo. Ibi byose byaje guhagarara amaze kugera mu wa 6 mu mashuri yisumbuye, ubwo yigaga mu ishami ry'ubugenge, ubutabire ndetse n'imibare. Uyu musore nibwo yaramaze gukizwa ava ku ngeso mbi zose yabarizwagamo. Birumvikana gusoza segonderi kwe ntago yabonye amanota meza cyane, kubera ko nyuma yaje kuba umuyedi, nyuma aza kuba umutekinisiye usanzwe. Gusa nyuma yaganirije mama we ko yifuza gukina mu runana, kuko mama we yakoraga mu runana. Ibi ngibi byamuhesheje amahirwe yo kujya mu igeragezwa ryo gukina mu runana. Nibwo yatangiye akina mu runana gutyo. Ndagira ngo nyemerere tujye ku mwanya wa 4. Turahasanga Rangwida Mukamisha. Mukamisha niwe mama wa Agnes ndetse na Shyaka, akaba nyirakuru wa Lopez. Mu buzima busanzwe yitwa Nyirabagande Firidausi, niwe mama wa Lopez. Gusa bishobora kugutungura cyane, kubera ko mu runana bakina ari nyirakuru. Uyu Lopez akunda gukina afite ubumuga. Gusa mu buzima busanzwe ntabwo ariko bimeze. Mu runana papa we nuwakinye yitwa Semana. Gusa ubu ngubu Semana ntabwo agikina mu runana kubera ko yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mama wa Lopez
na Agnes, gusa ubu ngubu ari kuvuga mu rukundo hamwe na Chris. Uyu Lopez mu buzima busanzwe yitwa mushiki wabo Layla, akaba yaravutse tariki ya 12 Mata mu mwaka wa 2001. Ubu akaba azuzuza imyaka 25 muri uyu mwaka turimo wa 2026. Kandi uyu nguyu yatangiye gukina mu runana afite imyaka 4 y'amavuko. Leya ni umwarimukazi ukunda Chris, aho yababonanye bameranye neza na Agnes, abyivangamo kuko akora ibishoboka byose kugira ngo yegukane Chris. Gusa kuri ubu ngubu ntabwo ishyamba ari ryero hagati ya Leya na Chris, kubera ko Leya yazanye mama we mu kirori atateguje Chris. Dore niba utari umuzi, uyu niwe Leya uhora mu irushanwa na Agnes barwanira titireri Chris, ndetse uyu niwe Soni uhora yenyegeje umuriro muri Leya kugira ngo akomeze ahangane kugeza yegukanye Chris. Tugana ku musozo w'iyi documentary turahasanga uwitwa Agnes uvugwa mu rukundo hamwe na Chris. Dore n'uyu mu runana afite Sari Nyarurembo ndetse akaba na mama wa Lopez. Gusa aho bigeze ubu yaragiye gukora ubukwe burapfa kubera afite umwana Lopez. Ibi kandi nyuma yo gupfusha ubukwe byamugizeho ingaruka kubera ko yarwaye ihungabana akamara iminsi atameze neza. Gusa kuri ubu ngubu yaje kumera neza. Agnes mu buzima busanzwe yitwa Kayitesi Mediatrice. Uyu nguyu kandi yatangiye gukina mu runana mu mwaka w'1999. Amaze hafi imyaka 27 mu runana. Nyemerera tugane ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko dusoza, mbere ko nkubwira uri ku mwanya wa mbere, mbere yuko umenya iki kimenya bose, uyu niwe wamamaye cyane akunzwe kurusha abandi. Ndagira ngo ngusabe akantu gatoya, kandi subscribe ntiwibagirwe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu byiganjemo documentaire za buri munsi. Imana iguhe umugisha wowe ubikoze. Ndagukunda cyane. Ku mwanya wa mbere turahasanga Chris. Uyu Chris akina ari titireri, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cy'Inyarurembo. Dore n'uyu wakunzwe n'abatari bakeya. Chris mu runana azwiho gukundwa n'abakobwa ari bo Leya na Agnes. Gusa si bo gusa, n'abakunzi b'urunana bamukundira ijwi ryiwe rituje cyane kandi riremereye. Uyu niwe yaragiye gukora ubukwe na Agnes ariko birangira bipfuye. Gusa Chris yagiye mu runana bifata nko kwishimisha, ariko siko byagenze kubera yuko yahagiriye irindi zina riremereye rifite igisobanuro ku bakunzi b'urunana. Yabaye umusitari mu buryo atari yiteze, biramutungura cyane. Gusa Chris nubwo yatangiraga gukina, abakobwa barimo Leya na Agnes bamwirukagaho cyane, bamukundiye kubera ijwi ryiwe rituje kandi rivuga riremereye. Muraho, amazina yanjye asanzwe nitwa Didier Mugiraneza, nkaba ndi umukinnyi wo mu runana. Dore uyu niwe Chris wamamaye Nyarurembo nk'umuyobozi w'ibitaro. Chris mu runana yinjiyemo mu mwaka wa 2012. Gusa icyamutunguye ni ugukina ari umuganga kandi atari byo yize mu buzima busanzwe. Gusa dusoza, icyo wamenya kuri Chris ni uko akora muri banke, akaba ari umugabo ufite umugore umwe n'umwana umwe, ntabwo ari umusore. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iyi documentaire, wowe wankurikiye guhera tugitangira kugeza dusoje. Ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba kudusangiza ibitekerezo muri comment. Reka dusubire muri video iri bukurikire. Ibyo byose nubikora biraguha amahirwe yo kuzajya ubona buri video yose dushizeho, cyangwa se ku kintu twakozeho icyo ari cyo cyose nakagaruka. Iyi ngiyi ni Umva X, njyewe nitwa Mr. Alex.